Kaselong Archdiocese Catholic Youth Movement kan pelong ya jingalang bat kejing kenduk lang keba arpulai jongki samla ketaka arpulai Archdiocesan Youth Convention kelabu ban pelong saus ngi lenter hak parish molasnai haka new prakandai bat cipota ku kelalengkon ajar Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Kesama jong sengba jong Archdiocese Shillong idan muni for the General Shilla ibadai Archdiocese Youth Director jong diocese Staiba Assistant Diocese Youth Director but nakapos ko ay play yung Korea jong bishop kibaju heron ram kanang mani kun sama nakapos ko kibaju amin sim kiba direction na kunta jong iwi lang but kung jo ni kapon iran ki sama kibare naka central body iko aban penting syaki sama jong baro kejalan yang ba Archdiocese Shillong bangin sadon ya convention kaban salong amolas naik parish haka hinyo pra fundaish potre deha kini kesini ke convention kini ke jingelong ba jo kun sama bahkan ini kesini sadon shibun ke jingamir jingul banyak keren shibun habai dai bat ke jingbeng juga balang hakabai dai bat ki issues bat kuno ki kun sama banwan syakmat ban e nakabita ka balang idon ro hari ka por ki sama ki bari naka garu community hari ka por idon ifar type of bansa address ki garu community ki badan organic Archdiocese ke juni te ni ladon shibun ki program ki bang lapun kre nakalian ke juni kabet ke biang manta ke convention ila yemir jumur shibun ba habile baga parish molasna idon ifar General Shilla iban sa pesmo ni hakabai dai baga team bat kamjur habile ki session ki activities ki bang lapun kre in sakre dai ifar type of bat kamjur in sa ko pada da retreat ke bang sa long November haka arko artre Dolang keba arfulai jogi samla jongga jalan yang ba Shillong Molasnai parish bat ngila in saya puson ya gaphang ya gabau pa bukho jingi poblio ubenrap ya ki kentin ke belasot naga gospel jong Yones kalanong keba khanril kedekot keba laifulai keba ong to shania u Chris ula job ya keperthai kajing job jong Chris ka aimen sin yangi kamtam e ke samla bakim day ban shifting and ray bakin yang scam ha ka nong rim jong kajing e wat ha pedeng kijing ele babon ha kajing yang chungki dan tagdaw po lio u bakal sau khot e ke samla baro jong ka perthai shitlo barkal pangro aimen sin ya kani ka phang na ka benta jong ki samla ya kabangin sa yamir jingmot halor kini ki phang rengkat lang barkini ki kentin jingmot ki balasot naga gospel kaba kaperthai jungi kadon kam berbor ya ki samla ki bantai berbor ya ka jingyem jinge chungki kamtam e bakindon berbor ka mensim jingkerman balong berbor ki sakhi bayin jong gospel u Pope John Paul baar balong kwa bukhut u kerpang e u pa bukhut jong ki samla uang tuple yaki download yang Chris batulong kajing syai jong ke perthai ke barangkam ya kajing e bar kajing shisha tinmang ta gadang khot na we pi baro ki para samla banapun kre janai da kajing duai banapun kre shishu yelade ringkat barkani ka thong commission jong ka sengba ki samla ya ka bangin say mir ya kani ka phang ya ka bau pa bu phut po pio bakhasaw wa yangi tinga kitboker biang ye ki samla baro but dagani ya khodi pi ki samla to philong berbor ka jingkerman jong ka balang ka bor jong ka menta ba ka jingi ki jingai jong ka lasyan what I lad ya ka perthai ban penjam ringel ye ka dor jong ki lamar khmad ublai philong ki bako dor ba ki bakar pang te gani ka de ka phang ka bangi batai lengkot Henry K.A.K. Boro ngin sedang yemir hakini ke convention ke bangin sekedo lang berpi ke samla jong baro ke parish jong gani ke jalan yang ba Shillong ke jung baro ke bangin Archdiocese bagi presiden jong ki samla jong gani ke macui te ya ga convention ke ban salong ka hinyo tarik haru ke shiko tarik jong kelalengkan araja aku hinyo kan salong ke wei ke benta ke bakham kerpang ber ke bakham kongsan pat lesing la panang ba hakini ke convention ke ban salong kan salong ke bakham phet pat de
kiwi ki convention ki bala chulong kiwi pat kisnan ki bala dan tekin sadan ke si ka ba ninkong jong kan new tarik kan sadan ki poi jong ki delegates jong ki kun samla jong baro jong ki parish ki bahap hapo ka jalan yang ba shillong panantahari ki poi jong ki delegates ki sadan ki wei pade ki program ba pair hakini ki si jong ki jingdon jong ki delegates kin sadan kum ki jing keren ba pair lagi non keren ki ba kam tibet hana kene kena jalan yang ba shillong jongi kidan iki session atau kidan ru ki panel discussion atau kam kan pang sisu kidan ru yaki taki jinglet chingo yaki balang shnam kabangi khat taki touring programs hekaba ilapia yaki ni ki delegates saki prakan hun ki bawan lah kan delegates prakan hun ki samla but ya kini ki pratali ki kan hun ni lahu yaki nongda ki balong di kiri khud ki bansai shin bantari ki khud samajui ke salai haki balang shnam paper ki bahap aga parish malasnai bansa phya ki pra kan hud berkenan takin selai hakaringkat juga jinit thailand jongki ramba balang jong ki tu ki balang shnam ki bahap ka parish malasnai but group ki sapenkut pade ye kadeka convention ke ji kendu jongki samla ba khoi hagasni trai kabalong hashipho tarik jong kelalangkot araja apunyo agaba kisapenkut daga jingkinya yakamas ku yaga jingdalam jongki bishop jui rekat kelingdo ki reunion ki pai ki jublei but kitu ki bamla banwan lese ha kapor jongki jingsa delegates I khot ni wer pade bakini shim banta aga si ke jutrai bakal long kasi ke bakrau kasi ke bansa chicken mau yaki kun samla joga jalan yang ba shilong Kumbahan hukum itu pesan ini ladap ke keren lah yang berjumpa kita tahu pakai bagi parish malas naik. Tikum tanah kalian keseng ba joki kun samla. Kalau katim ada kan bana tushania Chris wajib ia kapertai. Hapaling sibun ke jingele kan taman ni ke jok ke por pementangi sama ni dalam ke jing syaptim, ke jing sia ke jing mut, ke jing arta tiem kan sebagai pai. Hari itu tip syai kedar bau Chris ulah job ia kapertai. Tingim dai benar kata ke jing kuslai tingim dai benar ke jing arta tiem, ke jing syania bor pai shoble. Tentang iwer ki sama baro jaga jalan yang ba. Bani wan shimenta syakani ke convention ke bansalong hakashipotri. Kawan itu new praknai nama ban khot ban wede baro ki sama. Henry hakashipho tarik pada ngam khot wede baro ki sama. Ki berna ke jalan yang ba. Wan syakani convention pesa yoma. Ya ke jinga ye jomble pesa yoma. Shibun ki issues ki bangin sakren. Hakani kasi na ke benta ke jing haji met jong ke balang na ke benta ke jing haji met ke imlang salang ba baro ki liam. Kumjur ngapa ban pentek syapi. Bangin sadoni ke retreat haka arko artarik November. Retreat ke masjid ni ke bansa tolong nak sengba ki kun sama hang ni ke retreat kan sadon nak mas pokoi bansa ai ni dari Archbishop Most Reverend Victor Lingdo bahkan sadon ki session ke testimony ke bansa ai men sim ki kun samla badai hakan ni ke sir kan sadon ya ke jingmani sacrament kan ni ke shi benta kum ban kre krum na ke benta ke convention ke bansa long hang dei ko malas nai pare sachi sia na shi ni ke lan khot ya were pi ki sama one check convention one berarti bagi long shisha ki sama ki badak dokumen sim ke bashir hem ban long shisha ki nong saki na ka benta ke burong ke bakrau jong boleh boleh shibo na ka benta joki ibai ki media ki lawan ni ke por